ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, бо умеди хушиҳои рӯзгори шумо ба нашри навбатии барномаи футболи осиё шурӯъ мекунем. дирӯз дар ду варзишгоҳи мамлакат бозиҳои аввали даври нимниҳоии ҷоми тоҷикистон баргузор гардиданд. дастаи истиқлоли душанбе иштирокдори лигаи чемпионҳои осиё ду дар майдонаш Реггари Тадазро қабул кард. шогирдони Зайниддин Раҳимов дар муқобили чемпион бозии қаҳрамонона нишон доданд. дар ҳақиқат баъди аз сари мансаб рафтани Никола Лазаревич сармураббии дастаи истиқлоли душанбе ин даста мувоҷиҳаи шикаст бештар мегардад ва ин ҷо ҳам дар бозии рафти ҷоми тоҷикистон дар вохӯрии нимниҳоӣ футболбозони дастаи Реггар тавассути голи Ҷозеф Феумба дар дақиқаи 26 ба сафи пеш баромаданд. бозии хеле хуб ҳам нишон доданд. як бори дигар бубинед, имрӯз дар майдони варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе мухлисони хеле зиёд аз дастаи маҳз Реггари Тадаз омада буданд ва ин ҷо хеле моҳирона ҳам кор карданд. ин зарбаи дуюме буд ки ҳоло футболбозони дастаи Реггари Тадаз дар дақиқаи 55 заданд ва Фримпонг Квадво голи дуюмро ҳам ба нишон расонид. ин бохти навбатии Истиқлол буд. Истиқлол аз Хуҷанд мағлуб шуд ва ҳамчунин дар ин баробар аз дастаи Шарҷа дар бозиҳои лигаи чемпионҳо ва боз аз Реггари Тадаз. бозие ки имсол ин дастаҳо бо ҳам гузаронида буданд, бо ҳисоби 2-1 бо пирӯзии дастаи Истиқлол ҷамъбаст шуда буд. ҳарчанд Истиқлол ҳамагӣ як бохт дар чемпионати Тоҷикистон дорад, имрӯз ҳам имкониятҳои зиёди голзанӣ дошт, аммо футболбозонаш ба мақсад намерасиданд. чаро намедонам, аммо бозии ҷавобии ин дастаҳо ки рӯзи 28 сентябр баргузор мегардад ба саволи асосӣ ҷавобгӯ хоҳад буд. ҳоло мо зарбаи боз як зарбаи хеле хуби Манучер Ҷалиловро дидем, аммо бозӣ ба поён расид ва имконият дорад ки Зайниддин Раҳимов ба бозиҳои финалиро хат гирад. Сыграли домашнюю игру. Очень неважно, что в линии обороны, особенно в линии обороны, потому что забивать со стандарта 2 гола головой, конечно, это неправильно. Почему? Потому что 2 идентичных момента. А в линии атаки, были моменты, да, были моменты, которыми мы не воспользовались. И тем не менее, моменты у нас были в первом тайме более острые, которые должны были забивать. А в целом, посмотрим видео, разберемся, кто должен был играть, где должен был играть. В целом вот столько. Во-первых, большое спасибо. Я хочу поблагодарить также болельщиков Реггара, которые приехали, несмотря на позднее время, приехали поддержать свою команду. Опять же повторюсь, победа, она есть победа. Ребятами я доволен. Видите, что ребята первой игры все отдались. Все еще, как говорится, будет зависеть от второй игры. Потому что знаешь, что команда Истиқлол сейчас играет на Кубок АФК. Любая команда будет настраиваться на такую команду. Поэтому мы тоже настроились. Я хочу тоже поблагодарю ребят, что отдались. Первую игру пока сделали. Выиграли. Рамад, дар ҷараёни танаффус шумо чӣ суханҳо гуфтед барои он ки маълум буд ки дар қисми якум бо вуҷуди он ки Реггар як гол зад, Истиқлол зиёдтар ҳуҷум мекард, вазиятҳои хатарнок зиёдтар буд ва дарвозабони Реггар бисёр ҳолатҳоро наҷот дод. дар қисми дуюм чӣ гуна гӯем шумо бачаҳоро рӯҳан тайёр кардед барои рақобат кардан бо Истиқлол? То, что когда мы готовились к этой игре, понимаете, тренировка одно, как вы понимаете, а практика совсем другой. В первом тайме очень было много ошибок. Очень много ошибок. Даже вот Истиқлол не использует свои моменты. У них были моменты, они не использовали их. Поэтому также, как говорится, вратарь полкоманды, это заслуга его. Вратарь то, что сегодня помог, сильно помог. Он очень много мячей вытаскивал, очень хорошо работал. Поэтому в развивалке зашел, просто ребята объяснил, что показал, что так не надо делать. Поэтому и во втором тайме мы отстояли, просто отстояли, работали на контратаках. дар бозии дуввуми рӯз Хуҷанд бо дастаи дуввуми иштирокдори лигаи чемпионҳои ду Равшани Кулоб фоз буд. ва равшаниҳо муваффақ шуд ки дар сафар натиҷаи мусовии 1-1-ро бар ҷой гузоранд. дар бозиҳои ҷоми Тоҷикистон дастаҳои Хуҷанд ва Равшан бо ҳам се вохӯрӣ гузаронидаанд ки 2 ғалаба ба нафъи дастаи Равшани шаҳри Кулоб ва 1 ғалаба ба нафъи Хуҷанд ҷамъбаст шудааст. албатта инро дар ин бозие ки ҳоло бисёр ҳам манзилаташ боло буд, зеро Равшани Кулоб дар лигаи чемпионҳои Осиё 2 бозӣ мекунад ва ин бозияш ҳам
از اون لحظه هایی که در اون وخوری داشت مونند بودند، لحظه های خوبی گلزنی به وجود می آوردند، اما در آخرین مورد دروازه‌بان ها خوب بازی میکردند. خب به هر نوع به این نگاه نکرده هجوم ها خیلی زیاد بودند، شدت بازی به درجه اعلا بود و فوتبال بازی دسته خوجند و هم روشن امکانات های خیلی زیاد رو استفاده نبردند. این گونه باز ضربه هایی که ما اینجا حالا دیدیم و پسی سر شدند. برابر آغاز شدن نیمه دوم بازی فوتبال بازی دسته خوجند با گشودن حساب امکانیت یافتند و ضربه نهایت خوبی سرگی اسکانیان روی دروازه رو پیدا کرد، علیقرش خط دروازه رو رخ نکرد و دسته خوجند رو به صفی پیش برآورد. اما دسته روشن با این گلی که از دروازه‌اش گرفت زود جواب گردید. او تکرار این گل رو شما دیدید و این هجوم اکنون از جانب فوتبال دسته روشن است و پیش از همه امیرجان سفاروف ببینید از بین محافظتگران خوب گذشت و توپ رو به ثمر رسانید. دقیقه 59 حساب 1-1 این دسته ها رو با بازی جوابی که روز 29 برگزار می‌گردد و فوتبالبازان این دسته ها در یک رقابت برابری که اینجا داشتند یکی رو با بازی های نهایی روان خواهند کرد. از اول بازی ما میدونستیم که بازی خیلی دشوار میگذرد. اون نقشهایی که کردیم در میدان اجرا نشد. ممکن سببگار این بازی ما دسته روشن است. دسته روشن خیلی بازی خوب کرد. من می‌ندارم که بچه‌ها رو افتاده نشدن و تا آخر دقیقه در میدان چه هنری داشتن نشون دادن، لیکن از بازی دسته قناعتمند نیستم. من فکر کنم که شاید یکی از بازی‌های بسیار بسیار خوب، تاکتیکی و بسیار بازی فیزیکی بود. هر دو تیم نیاز داشتن که این بازی رو غلبه کنن که در بازی برگشت حالا ما بیشتر بخوایم این در بازی برگشت بتونیم با آرامش بیشتر بازی کنیم. ولی در مجموع من از تیم خودمان هم از تیم حریف فوتبال زیبایی دیدم. من فکر کنم همه لذت بردن از این فوتبال. امیدوارم که بتونیم در بازی برگشت جبران کنیم و بتونیم بازی رو به نفع خودمون ان شاءالله به پایان ببریم. همونجوری که خود شما دیدیم مومنت‌های بسیاری داشتیم، میتونستیم بازی رو با شاید 2 یا 3 گل برنده بشیم. البته اونا میگم بسیار خوب بازی کردن، بسیار خوب تو خیلی از شرایط خوب دفاع کردن، ولی باز در خانه حریف نتیجه مساوی هم نمیتونه بد باشه برای ما، چون بازی برگشت هم وجود داره.